y'imikino reka tuyahere hano mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba yumvikana n'umuzamu uvuye mu ikipe y'igihugu ya Tanzania y'abato, ndetse akaba ari n'umuzamu wafatiye n'ubundi ikipe ya Young Africans, ariko yari umuzamu wa kabiri w'ikipe ya Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania. Nyuma y'uko rero Rayon Sport yarakoresheje imbaraga zose kugira ngo yegukane umuzamu witwa Rukundo Onesme, bikaza kurangira byanze. Ubwo rero bagombaga gukora ibishoboka byose nyuma yo kubura uyu muzamu wa kabiri muri ekipe y'igihugu y'u Burundi. Hari n'igihe aba ari we umuzamu wa mbere, ubwo ni Rukundo Onesme. Nyuma y'uko rero byakomeje kugenda byanga, La Message Dongozi igahenda Rayon Sport, bahise bajya kuwitwa Ramadan Awam Kabwiri, bakunda kumwita Panya, niryo zina bakunda kumuhimba, cyangwa se bivuga wenda nge nekereje mu Kinyarwanda imbeba. Ubwo bashingira kukuba ngo ari umuzamu mu by'ukuri, ngo udupira twose ducaracara imbere y'izamu ngo bafite ukuntu adukurura mu bwenge. Ntabwo ari ukumusebya, ni bimwe by'aba fana nyine bagira bakita umuntu. Akaba ari umuzamu rero w'imyaka 22, afite metero 1 na santimetero 76, apima ibiro 70. Kindi mu yandi makipe atandukanye usibye Yanga harimo na Azamu. Akaba ari umuzamu rero kuri ubu ngubu Rayon Sport, nyuma yo kubona yuko bitigeze bigenda neza cyane ku muzamu wabo Boneri, ndetse bakaba banafite imvune y'umusore bizeraga ko uzaba umuzamu wa mbere kuri ubu ngubu ariwe Adolphe. Bahisemo rero guhita basinyisha uyu muzamu ari mu Rwanda. Bitegejwe yuko asinywe umunsi, kuko uyu munsi no wa nyuma ni deadline day mu kijyanye na transferi z'abakinnyi aba hano mu Rwanda, by'umwihariko ku rwego mpuzamahanga, no kuvuga ngo abava hanze binjira mu gihugu cy'u Rwanda. Reka ukomereze mu ikipe ya APR FC. Umutoza Adil Eladi Mohamed akomeje kugenda yiyungura ubumenyi, ari nako yitegura kuzabona lisanse A ya CAF izamwemerera ku umutoza wa mbere wa APR mu mikino nyafrika, akazaba yicaye kuri bande touche n'ibiramuka bigenze neza. Amasomo yarangije kuyafata, akaba afite session y'ibyumweru bigera kuri 2 azaba arimo kugenda arushaho kunoza ibijyanye n'igitabo ari kwandika, noneho akanadefanda ibijyanye n'aya masomo yakurikiranaga, ubundi yatsinda akabona guhabwa lisanse. Ubu rero Adiri ntabwo ari mu Rwanda, ahubwo yerekeje iwabo muri Maroc, aho azava yerekeza muri Tunisia kugira ngo ajye kudefanda iyi teze, niba ariko nabivuga, yakoze ku bijyanye n'umupira w'amaguru. Aho rero uko kudefanda ibijyanye n'igitabo cye bizanamuhesha kuba yabona lisanse, bikaba bigomba gukorwa byibura bitarenze ku itariki 30 z'uku kwezi kugira ngo azabiyemererwa kuba yabona lisanse, cyangwa se azamenye niba atazayibona. Kuri APR rero yasubukuye imyitozo ku munsi w'ejo, iri gutozwa n'umutoza umwungirije, n'umutoza waje muri sezo witwa Ben Musa. APR FC yamukuye mu ikipe ya Club Afrique yo muri Tunisia. Hanyuma kuri uyu munsi wa none kandi ku isaha y'isa 9 Police FC yerekana staff yayo irangajwe imbere n'umutoza Mashami Vincent rero araza kuba hamurikwa ndetse n'abandi batoza bamwungirije, barimo Mwambari Serge, barimo Higiro Toma, abarimo n'abandi bagiye batandukanye. Haraza kandi kuba hanerekanwa abakinnyi bashya Police FC yasinyishije muri uyu mwaka, bazanayifasha mu mwaka utaha w'imikino. Reka mbabwire yuko rero iyi kipe ya Police FC yatinze kwerekana Mashami Vincent bitewe nuko bari bagifitanye amasezerano n'umutoza Frank Nutari. Igihe rero yagombaga kurangirira nicyo bari bategereje kugira ngo bahite babona kwemeza undi mutoza mushya. Ibyo rero byamaze kuba, niyo mpamvu bahisemo guhita babikora kuri uyu munsi ku isaha y'isa 9 rero ku kiraro gikuru cya polisi hano ku Kacyiru, baraza kuba berekana uyu mutoza. Hanyuma reka no kubabwira kandi yuko ikipe ya Musanze ku munsi w'ejo yakoraga umunsi utangiye kumenyerwa hano mu Rwanda, bakano barahise Musanze Day, aho bamuritsemo abakinnyi, staff ndetse n'abafatanyabikorwa bazafatanye n'ikipe mu mwaka w'imikino mushya tugiye kwinjiramo muri iyi season. Ikipe ya Musanze rero mbabwire yuko umwaka ushize yabaye iya 7, ikaba kuri ubu ngubu intego zayo ngo ari uko igomba kuza mu makipe meza kurushaho, ikazamuka ku mwanya yaririho, cyane ko noneho umutoza wayo navuga ngo yahanitse ibijyanye
bijyanye n'uko Musanze yaguraga abakinnyi yatangira kwerekeza hanze igura abakinnyi bakomeye Kenya n'ahandi hagiye hatandukanye bazana abakinnyi bagize amahirwe yo gukina hanze y'umugabane wa Afurika. Aba bose bakaba barazanywe rero mu rwego rwo gufasha ikipe ya Musanze kurushaho kuba ikipe nziza. Hanyuma reka atwerekeze ku mugabane wa Afurika twambuke twihuta cyane. Mohamed Salah nyuma yo kubona yuko ibintu bitagenze neza cyane mu cyumweru gishize ni mu gihugu cya Misiri mu gace ka Giza, akaba rero urusengero rw'aba Orthodoxe ruhari rwarahiye, haza no kwitaba Imana abana 12 ndetse haza no kuboneka inkomere nyinshi bitewe n'inkongi y'umuriro yafashe uru rusengero. Akaba yakoze donation cyangwa se gutanga ubufasha mu gusana ndetse no mu gushyingura abahitanywe n'iyo nkongi y'umuriro. Hanyuma nyine birumvikana amafaranga asigaye akazafasha mu gusana urusengero kugira ngo n'ubundi aba Orthodoxe bakomeze kubona aho basengera muri iki gihugu. Akaba atanze miliyoni 160 z'abanyarwanda, ubwo n'ibihumbi hafi 156 mu ma euro. Akaba rero ari igikorwa cyishimiwe n'abantu benshi cyane ko Mohamed Salah we ni umusilamu ariko akaba yabikoreye birumvikana aba Orthodoxe. Abantu bati rero ikiremwa muntu gikwiye kuba cyitwara gutya kikarenga ibijyanye n'amadini, hakabaho gukoresha umutima wa kimuntu. Hanyuma reka tujye ku mugabane w'Uburayi. Ikipe ya Chelsea iri mu biganiro bidashira, telefone barahamagara kenshi cyane mu ikipe ya Leicester City babasaba ko babahereza umusore witwa Wesley Fofana. Uyu mu defenseur rero bakaba bifuza ko yaza kubafasha gukina mu mutima wa defense. Hanyuma ni nako kandi ibiganiro na Barcelona nabyo birimbanyije. Reka mabwire yuko kuri Wesley Fofana by'umwihariko ariko bamaze kwemeranya ibyo twa personal terms ibyo bamuhemba. Igisigaye gusa ni club zigomba kurangizanya ubundi iki cyumweru ngo nicyo cyanyuma uyu musore agahita aza mu ikipe ya Chelsea. Hanyuma kuri Aubameyang na nivuze barifuzamo umusore witwa kuri Barcelona barifuzamo Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang rero we ikifuzo cya Chelsea nuko bamutanga amafaranga byibura atarenze miliyoni 25. Barcelona yo irakomeza gushimangira ko byibura zakabaye miliyoni 30. Ibiganiro rero reka turebe ikizavamo hanyuma atumenye niba koko nabazerekeza muri Chelsea. Birazwi ko Tuchel yakomeje kuvuga ko umwe mu bakinnyi yishimira cyane. Manchester United yavuye muri deal ya André Rabiot umusore w'umufaransa nyuma yo baganiriye n'umuhagarariye mu mategeko ari we mama we. Akaba rero nyuma y'ibiganiro bagiranye batarumvikanye ku bijyanye n'umushahara, aho ikipe ya Manchester United yakomeje gusubiramo yuko uyu musore ari mu kwihenda cyane. Ibijyanye na Barcelona na Juventus yo nta kibazo bashoboraga kumvikana, ariko ibyo umukinnyi yifuzaga bavuze yuko bitakunda. Ubwo rero Manchester United ngo igiye kujya ku isoko ishake undi mukinnyi ukina hagati mu kibuga. Uwitwa Cesar Casadei agomba kurira indege akerekeza i Londres kuri uyu munsi rwose, agomba kuba hari ku mugoroba agakora ikizamini cy'ubuzima. Hanyuma Chelsea ikamutanga miliyoni 15 ziziyongeraho izindi 5 mu gihe yaba yitwaye neza cyane. Uyu musore witwa Casadei rero Chelsea ikaba imubona nk'umwe mu basore bazayifasha mu gihe kiri imbere. Ni muri ba basore bagurwa bakiri batoya hanyuma bakaba abaza afasha ikipe mu myaka